Saga ang'o matimore kotudore kod weche mag riwruoge mag Saga aoko. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa mana kaka iwacheno wantiere e romo magala moro mokelo jokanyono manie riwruoge mopogore mag Saga ka gitemo mana twak ewi chenro mopogore motenore gi weche mag Saga, okange magisegoyo, ng'ikruoge mantiere to gi ber magiparo ni nitiere to gi kuond magiparo ni onego bed ni itime luokruok. Antiere kaende gi moko kuom jotelo mag riwruog Saga ni adwa ni mondo mi ginyiswa ni to ang'a timore e odiochieng' ma kawuono. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda utajitambulisha tu na tueleze, je, kongamano hili linahusiana na nini haswa? Asante sana, jina langu ni Romb ambaye ni mkurugenzi mkuu katika Cooperative Alliance of Kenya, ambalo ni shirika kubwa ambalo linajumulisha vyama vya ushirika vyote katika nchi ya Kenya. Tuko na vyama zaidi ya 28,000 na kwa hivyo sasa tuko hapa katika kongamano hili. Tumeleta viongozi zaidi ya 1,200 ili kuangazia mambo ambayo tutafanya katika mwaka huu. Unajua sasa huu ni wakati ambapo vyama vya ushirika tunafanya general meetings, AGMs. Sasa tunataka kuwahimiza members wa vyama vya ushirika ya kwamba ni jukumu lenu kama members kwenda katika hilo baraza la general meeting ili muulize maswali viongozi wenu, muangalie katika vile mambo ya biashara ilikuwa, muangalie katika vitabu zenu za hesabu ambavyo vimekwisha angaliwa, muone kama kuna makosa yoyote. Vile ni jukumu la members wa vyama vya ushirika kuchagua viongozi wao. Unajua sasa jukumu hili ni la muhimu sana. Wananchi wengi ambao ni members hawaendi katika AGM, wanasikia fulani amechaguliwa na wewe hukwenda. Kwa hivyo usilete malalamishi kwetu, nenda pale, chagua kiongozi ambaye atachunga mali yenu vizuri. Mojawapo ya masuala ambayo yanazungumziwa katika mashirika haya ni jaribu kukuza biashara hasa kwa wale wafanyabiashara wa chini. Je, malengo kama haya yanatimia, na je ni mojawapo masuala ambayo mnajadili katika kongamano hili? Naam, katika lengo jambo kuu ambalo tulikuwa tunalizungumzia hivi leo ni kwamba ni mambo matatu. Kwanza ni jinsi gani tunaweza kuwaleta wananchi wote waingie katika vyama vya ushirika. Hata kama wewe ni mfufi wa samaki ya omena, kama wewe unauza viazi pale barabarani, wewe umekaribishwa kuingia katika chama cha ushirika chochote ambacho kiko karibu na wewe. Pili, tunasema ya kwamba wamama ni viongozi wazuri sana katika mambo ya kuchunga pesa na mali kushinda wale wazee, lakini viongozi wengi katika vyama vya ushirika ni wazee, ni wanaume. Sasa tumekuja hapa na tumekata kauli ya kwamba wamama wapewe nafasi tosha katika uongozi wa vyama vya ushirika, kwa sababu wao ndio wengi na wao ndio wamewekeza pesa nyingi katika vyama vyetu vya ushirika. Pia tumeangazia kuangalia ya kwamba je, kesho ya vyama vya ushirika itakuwaje? Wazee wanaendelea kuzeeka, vijana wapo. Sasa tumekata kauli kama viongozi ya kwamba tuwapatie vijana nafasi waingie katika vyama vya ushirika, na pia tuwapatie nafasi ya uongozi. Ikiwa wameingia huko, tutachua ya kwamba hata wazee wakitoka, uongozi wa vyama vya ushirika utaendelea. Pia tumeangazia jambo lingine ya kwamba inahitajika sisi kuwa na uongozi bora. Na uongozi bora lazima uwe na sheria nzuri. So saa hizi tunajua ya kwamba tangu tupate constitution mpya, vyama vya ushirika, uongozi wa vyama vya ushirika ulikuwa devolved kwa counties. Lakini hatuchakuwa na muongozo mzuri ya kuonesha ya kwamba pale mbele tutakuwa na sheria ambayo inatimisha na kusaidia na uongozi bora, ili watu wasikuje kupora mali ya vyama vya ushirika, ili yeyote atakayepatikana anafungwa na mali yake inauzwa. Asante sana. Wacha nipate mzungumzaji mwingine. Karibu sana. Tueleze erokamano ahinya. Tupate tu machiegni ahinya ilosogi Ramogi TV. Nyisani romo madhi nyime mar riwruoge mag Saga gi. Ang'o gini madongo motwakie kaka jokanyo? Erokamano ahinya. Wamor bedo kodu kawuono. Chakna gi nyingi? Nyinga en Dolphin Aremo. Ane machung' ni cooperatives in Nairobi City County.
iluonga ni Director of Cooperatives. Wan kae riwruok mar jo-Cusco. Cusco en umbrella body makelo cooperatives te e Kenya mangima kanyakla. Wan gi somo makende, waluongo leaders, waluongo officials, waluongo Commission of Cooperatives, Minister kiny biro kiny, koro en riwruok maduong' mokalo. Urakuru nade gi luoro mag jokanyono ma samoro paro ni ka giketo pesa gi e riwruoge ma kamagi to samoro pesa gi lar, samoro ka giwuok, akia ni gik ma kamagi be gin midhiero. Cooperatives gin organizations madil gi pesa. To kamoro amora ma pesa nitie, achiel ariyo ok nyal koso. To wan kaka sirikal, tijwa en watemo mwatek mwanyalo mondo wa safeguard members funds. Kora achiel ariyo kama nyalo bede in one or two cooperatives. Lakini majority of the cooperatives to temo maber. Kendo members winjo maber nikech giketo savings gi kanyakla to giyudo loans e interest matin mokalo. Ng'eny cooperatives chiwo loans gi 1% per month in reducing balance. At the end of the year en kaka 6.5%. Mano kinyalo yudo kamora mora. Koro en ber kendo en genowa ni ji mora mora kuma gintie gitem gidonje e cooperatives gi. Erokamano, warwakou kendo wan gugeno nun bende une cooperative. To kuonge to umanya. Erokamano. Thank you very much. Mana kaka kiwinjo janeno mar Ramogi, mana moko kuom jotelo mayoro e romone mar riwruoge mag Saga madhi nyime e kaunti ni ma Mombasa kendo kelo kanyakla riwruoge mopogore opogore manie pacho ka mangima. Wantiere kaendi kendo wabro medo keloni weche gi kaka gimedo tuch e romo ma kamani kowuok e kaunti ni ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa. Med mana luonwa romo makamano kalore ni en romo mabende nyalo konyo ganda mathoth ahinya to riwruoge mag Saga wantiere godo e pacho ka. Ng'eni wach makamano wabro bedo kwaneno matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakoro Ramogi John kowuok e kaunti